or ayikho nje into embi engiyithatha kubona kodwa for hip hop besiyidinga into efana naleyana. For hip hop besiyifuna into efana naleya eclean, into engenanhlamba, angithuki umuntu, angifaki ifamily yamuntu, akunanhlamba, into nje eclean, you understand. Kodwa ngaphandle kokuchaza nje okuningi, i-hip hop into efana naleya besiyidinga ukuthi ibuye. So uyabona nje manje isespacini esiright sokuthi noma ubani angenza noma yini right, uyabona. Plus mina ikhona ingoma engiyiphethe la esandleni, ingoma engiyiphethe la esandleni, khona ingoma engizoyidropha noNasty C noPato Ranking. Unless ke nifuna ngikhiphe 200 ngakwenza phela mina lokho, anginankinga. 200 ngawukhipha. Big Xhosa, ingwenya uBig Xhosa la ikhona. Unless nifuna ngikhiphe 200 cha, anginankinga ukwenza lo. But into ebamnandi bafowethu ukukhuluma amaqiniso, you understand.